Hello guys, welcome back to my channel. Dini ke ang nang no bo ani Realme Pad 2 Lite ta pe mo unboxing ke phuk nai mane khulo phuk nai na bono mi ki paidru no inke bono skang phono khulo mo se abono khulo mo no si da phie ma phum se inke jang bo ke ani tutui tungu bono helmal ha mamin ke ani jang kha camera rongu kha ge bo phuno ke kha be ke pe me ya boss kani paper inke bo ke pai phuk mai mo no ha boke bono phone boke tablet phaso ke tablet no riyo aboni msiyo ke charger raw di enhana ko to khloni tu there is khlola mai boko jang boy tu tui first time ke bong phose sa la sipi to jang bo saber na ha ke bo ke charger to ta feature no boko te boro to ani charger bo sunu ko ta skang use khemo na ke bo charger ta paidri phu ang unboxing ki ang thang ke abo ta no mana chi use ke ko 2-3 din use khemo no chi ye skang chin ta phi unboxing ke phuk mi ana ko ta ka bo tu khlai tu finally ken noi ta wa ko moha mane screen no scratch nyama inke ban ke temper glass theri mo sang ta skang no ta bai phu theri ya no mai ne na ko inke no aro bazar hathang phu theri mala ne temper glass ro ke jang bo ke sim slot sim khlok ma na boke pai phu mai mo mono ke sa private ma ting phiu pai phu mai mona ke sui o jang bo khai ni charger boni power ke 22 watt je bung cha somong hana ke cha sa ma ke balu na ka ring pho cha waya ha ke kokro 8000 mAh rono ma phonya mane bo bini power to na ka si bo tablet phone ni to nang nang detail nai jang bo phone cover ro jang bo ke detail uklo ri mo bo ke bo ang to pa ma ke 4GB RAM 128GB na ke mane storage inke te 8GB rom ke 20000 mru ma to pro price ri mo ke 20000 no arim po 4GB RAM ke under 15000 ma yo na ke je khna nang je paine ma pungke 4GB RAM ro ke 15000 under ro la nei na ke ar brang ro pe ke ro ke mru ke riyo bo ke bo design na ke bo to Realme ni bo to Realme Pad 2 sing ke Realme je company bo ne bana ni je jang bo saka Realme hino so bi ma tin yo bo cover ro po sa mane cover ke alka pai mala nai na ko aro paila mai yo nung pai ni ke jang bo ke phone size to mole sa no ke bo phone to mi bo sa sleepy to wo mang ba ta si ya to switch clock phine kana mana ang skan ji switch clock wo do arim pho ro light clock ma phu phiu nosto ya de sa balu phine na ro switch clock tin yo ke nang je nai tu nai video ko like khedi na ke subscribe khelai de support khelai de na ke mane ang pote support mai ke thau na video light of ke nai na ke share ro kheli light ro to bo switch clock pai to pha ke bo pass mane bin interface na pass jang bo ba ang scanting mane 2-3 din kama ba game rok maro sopai ha bono mane uti rotation mode pho khima yo abo jang ke clock pho khima yo bing pho khima yo na bing sung khima mo jat na abo ka bon power ri mo skang jang prepare so ding ta na ke ba to ke bo youtube search khene gana riang gan do je na nema nai dong di ko riang gan no search khema so 2025 ni abo saro ke copyright mai pinai bo youtube kom ke copyright bri mi ya sang pho khorang khna ke block ke pro khorang khna ke se copyright ja amon nije ni channel ni no saro mo so bini saro copyright khorang solai ndi ke copyright cha ha ke to ka ni channel mo soi to bo je an channel ang mi ki phono dawo bo pho video abono nai ne gana khorang khna bole tel ka khorang no khiri mai ma mi copyright me ma chance to na pa se siang pai ta te bono bing ke bonai phi mai yo bing sung bo
2K quality yo na ki mane 2K display bo riang gan nang no khnari mano khnari ke copyright mai phin na ke nang no sudu phnu tin ne ha na ko bo no ping ke nai phi mai yo ta gam phai mo riang gan bo no ping ke nai mai yo te nang ha ke comment ke de la mai yo contact ba ke mai yo na la na ke te bori ma tum phiu te je phanai ma dugan no bo ke phone design hana phone ding khu bo khra se ke camera ke camera ke as kintu flashlight fukroi speaker ke char khan to camera bo fast ni kahan na ke abo tolan kar mane model bo ri na style jambo ke realme ni symbol te pa mo na phone dikhe realme ni company ke pa wa ke te pa phiu bo jang ke sim pho dam euro screen ro pa kaham screen theri tui phe na ke bazaro bo sim khep nai nam no to bo to tutui bong khe to bong first time bo bong phuse kon green ya to tuklai to ya baim se sim tuklai ma sa ro phi to kha ke camera kha ke bo phone ke ma phi ke ba sim ke ha memory ke ha na ko ke bar normal phone ke sim ke ni tamai phi ro body ma ke sim ke ha memory ke ha no kha se bo ke tablet no ke ipad ro ke memory sim ke jaini subscribe no sancho nang nai pe ke like khidi subscribe khidi bo video no share khidi boro ka ke te na bo realme pad to light ni setting de siak ma siang comment khemayo ang te bo damayo bo realme pad bo tablet bai phone onek setting cholai ya na ke ro no video thore ha like khidi subscribe khidi jotono